تاجیک ملت فرهنگی مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон давоми 33 соли фаъолияти худ роҳи ниҳоят мушкилро тай намуда имрӯз на танҳо ба як артиши пуриқтидор, балки нерӯи устувори пойдории суботу амният табдил ёфтааст. ҷои ифтихор аст ки дар Тоҷикистон маротибаҳои зиёд машқу тамринҳои муштараки низомӣ бо давлатҳои шарик ва пешрафтаи минтақа ва ҷаҳон баргузор гардида ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳи мамлакат дар гузаштҳои байналмилалии ҳарбӣ иштирок намуданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорона мо. 23 феврал дар Тоҷикистон ҳамчун рӯзи артиши миллӣ таҷлил мегардад. санае ки рамзи қудрати давлат, суботи ҷомеа ва эътимоди мардум ба нерӯҳои мусаллаҳ мебошад. дар шароити мураккаби ҷаҳони муосир таҳкими иқтидори мудофиавии кишвар ба яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ табдил ёфтааст. бо роҳнамоии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъалаи таъмини ҳамаҷонибаи ҷузъу томҳои ҳарбӣ зери таваҷҷӯҳи доимӣ қарор дорад. дар солҳои охир ҷиҳати беҳтар намудани шароити хизмат дар қисмҳои низомӣ тадбирҳои мушаххас амалӣ гардидаанд. ҷузъу томҳо бо техника ва таҷҳизоти муосири ҳарбӣ таъмин шуда, заминаи моддию техникии нерӯҳои мусаллаҳ марҳила ба марҳила тақвият меёбанд. ин раванд ба баланд гардидани омодабошии ҷангӣ ва сатҳи касбии ҳайати шахсӣ мусоидат мекунад. ҳамзамон дастгирии иҷтимоии афсарону сарбозон яке аз самтҳои калидии сиёсати давлатӣ маҳсуб меёбад. бунёд ва мавриди истифода қарор гирифтани хонаҳои истиқоматӣ барои хизматчони ҳарбӣ имконият фароҳам овард ки садҳо оилаи афсарон бо манзили хизматӣ таъмин гарданд. ин иқдом на танҳо беҳдошти шароити зиндагии онҳо, балки таҳкими масъулият ва садоқат ба хизматро низ тақвият мебахшад. дар баробари ин тадриҷан баланд гардидани маоши хизматчони ҳарбӣ ва беҳтар шудани таъминоти иҷтимоӣ нишон медиҳад ки давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон заҳмату фидокории ҳомиёни ватанро қадр менамояд. ин сиёсати ҳадафманд ба баланд шудани нуфузи хизмати ҳарбӣ ва ҷалби ҷавонони лаёқатманд ба сафи қувваҳои мусаллаҳ мусоидат мекунад. имрӯз артиши миллии Тоҷикистон на танҳо сипари боэътимоди марзу буми кишвар, балки мактаби ҷасорату мардонагӣ ва ватандӯстӣ мебошад. таъмини муназзами ҷузъу томҳо, беҳтар гардидани шароити иҷтимоии хизматчиён ва болоравии сатҳи омодагии касбӣ гувоҳи он аст ки нерӯҳои мусаллаҳ бо қадамҳои устувор дар роҳи рушд қарор доранд. рӯзи артиши миллӣ рӯзи арҷгузорӣ ба хизмати содиқона ва фидокоронаи афсарону сарбозоне мебошад ки бо масъулияти баланд амнияти давлат ва оромии мардумро таъмин менамоянд. ҳамасола 23 феврал дар саросари кишвар рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон таҷлил мегардад. ин санаи муҳими таърихӣ рамзи садоқат ба ватан, ҳифзи арзишҳои миллӣ ва таҳкими сулҳу субот дар ҷомеа ба шумор меравад. қувваҳои мусаллаҳ ҳамчун сипари боэътимоди давлату миллат дар тӯли солҳои истиқлолият дар ҳифзи марзу буми кишвар, таъмини амният ва оромии шаҳрвандон нақши калидӣ бозидаанд. таҷлили ин рӯз арҷгузорӣ ба ҷасорату матонати афсарону сарбозон ва гиромидошти хизмати содиқонаи онҳо ба ватан мебошад.
ҳамкорони мо аз шаҳру ноҳияҳои кишвар гузориш медиҳанд. бахшида ба 33 солагии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон бо ибтикори вазорати мудофиаи кишвар дар шаҳри душанбе таҳти унвони артиши миллӣ сипари боэътимоди давлат ва кафили сулҳу суботи мамлакат чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. дар ҷамомади идона намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва масъулину кормандони мақомоти қудратии кишвар иштирок намуданд. котиби шӯрои амнияти ҷумҳурии тоҷикистон зимни суханронӣ таъкид намуданд ки нақши таърихию мондагори президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар таъсис ва ташаккули қувваҳои мусаллаҳи тоҷикистон бузургу ҷовидона мебошад. маҳз сиёсати хиратмандона, иродаи устувор ва талошҳои пайвастаи роҳбарияти давлат имкон дод ки артиши миллӣ аз марҳилаҳои ташаккули душвор гузашта имрӯз ба нерӯи боэътимоди ҳифзи истиқлолият ва амнияти ҷумҳурӣ табдил ёбад. таъкид шуд ки дар низоми давлатдории муосир артиши миллӣ яке аз рукунҳои асосии пойдории давлат, таъмини амният ва ҳифзи манфиатҳои миллӣ ба шумор меравад. таърихи сиёсии ҷаҳон борҳо собит кардааст ки бе нерӯи низомии муназзам, муттаҳид ва касби истиқлолияти давлатӣ наметавонад устувор бошад. дар фарҷоми ҷамомади идона бо иштироки ҳунармандон барномаи рангини фарҳангӣ баргузор гардид. имрӯз дар вазорати корҳои дохилӣ ба муносибати таҷлили рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон чорабинии тантанавӣ бо шукӯҳу шаомати хоса баргузор гардид. дар ҷамомади идона роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ, ҳайати сарбозону афсарони раёсати қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилӣ, кормандони раёсати воҳидҳои таъйиноти махсуси милитсия ва сардорони ҷузу томоми мақомоти корҳои дохилӣ иштирок намуданд. зикр гардид ки сол аз сол шароити хизматбарӣ дар қисмҳои ҳарбӣ беҳтару хубтар гардида, аз ҷумла дар қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилӣ шароиту имкониятҳои хизмат барои сарбозон куллан тағйир кардааст. дар чанд соли охир бино ба иншоотҳои маъмурию хизматрасонии қисму воҳидҳои қушунҳои дохилӣ бунёд ва азнавсозӣ гардида барои беҳдошти фаъолияти хизматӣ, истироҳату фароғат ва вазъи моддию маишӣ шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. дар идомаи чорабинӣ сарбозон баромад намуда иброз доштанд ки сарбозони далери қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилӣ ба савганди ҳарбӣ ҳамеша содиқ буда, рисолати фарзандии худро дар назди ватан, модар ва халқу давлати хеш бо сарбаландӣ адо намуда истоданд ва тамоми донишу таҷриба, малакаву маҳорати худро ба хотири ҳифзи дастовардҳои истиқлолияти давлатии тоҷикистони азиз сафарбар месозанд. бо фармони вазири корҳои дохилӣ як қатор сарбозону афсарони раёсати қушунҳои дохилӣ, афсарони раёсати воҳидҳои таъйиноти махсуси милитсия ва дигар кормандони мақомоти корҳои дохилӣ бо сипосномаву ифтихорнома, нишонҳои сарисинагӣ, медал ва рутбаҳои навбатӣ сарфароз гардонида шуданд. артиши миллӣ таҳкимбахши пояҳои сулҳусубот ва истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон таҳти ҳамин унвон бо ибтикори саридораи ҳифзи сирри давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷамомади тантанавӣ бахшида ба ҷашни 33-солагии таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. зикр гардид артиши миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар муддати беш аз 33 соли мавҷудияти худ собит намудааст ки ҳамчун сипари боэътимоди ватан хеле муътамад ва муназзам мебошад. ин нерӯи низомӣ бо касбият, садоқат, омодагӣ ва қобилияти баланди худ дар таъмини амнияти миллӣ ва ҳимояи арзишҳои давлати соҳибистиқлол саҳми беназир дорад. дар идома тибқи барномаи чорабинӣ дар фазои тантанавии кормандони фаъол бо мукофотҳои соҳавӣ ва рутбаҳои навбатии эҳтиётӣ қадрдонӣ карда шуданд. рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон бо садо додани суруди миллӣ оғоз гардид. дар рафти чорабинӣ зикр гардид ки таъсиси қувваҳои мусаллаҳ яке аз дастовардҳои муҳими даврони соҳибистиқлолӣ ба шумор меравад. артиши миллӣ дар солҳои душвори аввали истиқлол бо иродаи матин ва садоқат ба ватан ташаккул ёфта, имрӯз ба нерӯи пуриқтидор ва боэътимоди ҳифзи давлат табдил ёфтааст. зимни баромадҳо нақши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар таҳким ва муосиргардонии қувваҳои мусаллаҳ махсус таъкид карда шуд. маърузачиён перомони марҳилаҳои ташаккули қувваҳои мусаллаҳ, саҳми онҳо дар таъмини амнияти миллӣ, мубориза бар зидди таҳдидҳои муосир ва ҳифзи манфиатҳои давлатӣ андешаронӣ намуданд.
ارتش ملی سپری با اعتماد وطن تحت همین عنوان در پالاتای حساب جمهوری تاجیکستان بخشیده به 33 سالگی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان همایش ادانه دایر گردید. ضمن برگزاری چاره‌بینی ابراز گردید که تأسیس قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان یکی از دستاوردهای مهم دوران صاحب استقلالی بوده. امروز ارتش ملی همچون سپری با اعتماد دولت و ملت در حفظ صلح و ثبات، امنیت و تمامیت ارضی دولت نقش کلیدی می‌بازد. جای افتخار است که در تاجیکستان مراتبه‌های زیاد مشق و تمرین‌های مشترک نظامی با دولت‌های شریک و پیشرفته منطقه و جهان برگزار گردیده جزء تام‌های قوه‌های مسلح کشور در گذشت‌های بین‌المللی حربی در دولت‌های بزرگ جهان اشتراک نمودند. همساله در سراسر کشور 23 فوریه روز تأسیس ارتش ملی جمهوری تاجیکستان با احساس افتخار و ارجگذاری به این سرزمین اجدادی تجلیل می‌گردد. این سنه رمز پایداری دولتداری و یکی از پایه‌های مهم استقلال ملی به حساب می‌رود. در سر اداره بایگانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بخشیده به روز تأسیسیابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان همایش ادانه با اشتراک مسئولین، نمایندگان گواردیای ملی و کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه فردوسی برگزار گردید. در آغاز چاره‌بینی مسئولین اشتراکچیان را به مناسبت این سنه مهم تاریخی تبریک نموده اظهار داشتند که مردم تاجیکستان با خدمتچیان حربی قوه‌های مسلح افتخار نموده در سیمای هر یک افسر و سرباز فرزندان دلیر و شجاع وطن عزیزمان را می‌بینند. باوری عمیق است که خدمتچیان حربی همیشه به سوگند خود صادق و وفادار خواهد ماند. تاکید گردید که هر یک افسر و سرباز شجاع کشور همچون سپر با اعتماد وطن در اجرای وظیفه‌های خدمتیشان باید همیشه هوشیار و زیرک باشند. اشتراکچیان اینچنین به اهمیت خدمت در صف قوه‌های مسلح و حفظ دولت و ملت مرز و بوم کشور برای هر یک شهروندی که آن را سربلندانه اجرا نموده است افتخاری بزرگ تاکید کردند. در فرجام در وضعیت تنتنوی یک زمره کارمندان سراداره بایگانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با سپاسنامه و مدال‌های جشنی سرفراز گردانیده شدند. در کارخانه واحد دولتی آب و کوریز دوشنبه بخشیده به 33مین سالگرد تأسیسیابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان چاره‌بینی برگزار گردید. ابتدا برآمدکنندگان از مرحله اولی تأسیسیابی قوه‌های مسلح مملکت و تشکلیابی زمینه‌های مادی و تکنیکی آن ابراز اندیشه نمودند. تاکید گردید که ارتش ملی امروز با نیروی قدرتمند نظامی محافظ صلح و ثبات در فضای آرام و آسوده کشور تبدیل یافتند و برای حفظ با اعتمادانه مرز و بوم وطن عزیزمان رشد و تکامل می‌یابند. اینچنین از جانب حاضرین ابراز گردید که تحت راهبری پرزیدنت کشور سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ارتش ملی با مردم شرفمند کشور صلح، ثبات و آرامی را به وجود آورد. قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان همچون تکیهگاه اساسی دولت و سپری با اعتماد ملت برای حفظ صلح و ثبات و تامین امنیت و آسایشگی در جامعه و طور شبانه‌روزی من بعد نیز خدمت می‌نمایند. در ادامه برای فعالیت با ثمر و بینقصان به یک قطار کارمندان کارخانه واحد دولتی آب و کوریز دوشنبه افتخارنامه‌های جشنی سپرده شد. در شهر خوروغ نیز روز ارتش ملی را با یک شکوه و شهامت خاص تجلیل نمودند. قید گردید امروز شرایط خدمتچیان حربی به خصوص سربازان در سطح بلند قرار دارد و از آنها فقط تقاضا کرده می شود که به نفع خلق و وطن خدمت صافدلانه نمایند. قید گردید سالهای آخر ولایت مختار کوهستان بدخشان به خصوص شهر خوروغ معرکه دعوت به خدمت حربی را در روز یکم دعوت با صفت بلند اجرا می نماید که این نشانه ارج گذاشتن جوانان به مقدسات ملی، دوست داشتن این میهن و چون گوهرک چشم نگاه داشتن هر یک وجب خاک مقدس آن می باشد. در چاره‌بینی تربیت گیرندگان مکتب صنعت شهر خوروغ نیز برای سربازان و افسران بخشیده به روز ارتش ملی برنامه کنسرتی را پیشنهاد نمودند. برای نشان دادن نتیجه های بلند در اجرای وظیفه خدمتی، تامین ولایت قانون، گذاشتن سهم باسزا در حفظ مرز و بوم وطن و به مناسبت 33مین سالگرد تأسیسیابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان یک زمره کارمندان با افتخارنامه قدردانی گردیدند. برنامه اهل فرهنگ شهر خوروغ انجام بخش چاره‌بینی بخشیده به روز ارتش ملی گردید.
ساکنان ناحیه روشقلا یکی از مهمترین صحنه‌های تاریخی و سیاسی روز تأسیس‌یابی ارتش ملی جمهوری تاجیکستان را با تنتنه قید نمودند. به این خاطر در تالار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه روشقلا جمع‌آمدی تنتنوی برگزار گردید. گفته شد که قوه‌های مسلح تاجیکستان زاده زمان صاحب استقلالی کشور بوده در تحکیم اقتدار مدافعی وطنمان سهم بزرگ دارند. از روزهای اول تأسیس‌یابی به تحکیم تحکرسی مادی و مالیوی، تجهیزات تکنیکی و کادری این رکن مهم دولت توجه خاصه ظاهر نموده منتظم اقتدار آن را مستحکم و در حیات آن جزء تام‌های نو را تأسیس دادند. با افتخار 33مین سالگرد تأسیس‌یابی ارتش ملی جمهوری تاجیکستان تعداد معین خدمتچیان حربی با تحفه‌های خاطروی و افتخارنامه‌ها قدردانی گشتند. به خاطر سزاوار تجلیل نمودن از 33مین سالگرد قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان مردم بهار و ناموس ناحیه روشن از نزد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه تا قصر فرهنگ راهپیمایی عمومی دایر نمودند که کارمندان مقامات حفظ حقوق، اداره و مؤسسه‌ها و سربازان و افسران دلیر و شجاع وطن در آن اشتراک نمودند. ضمن چاره‌بینی رسمی قید گردید که قوه‌های مسلح دوام 13 ساله از بسیار امتحان و آزمایش‌های سخت و سنگین به سر بلند گذشته رسالت کسبی و حفظ شهروندی خود را با شرفانه ادا نمودند. ذکر گردید که محض دلیری و شجاعت افسران و سربازان است که امروز ما ساکنان در فضای آرام و آسوده عمر به سر میبریم. با رشد پیوسته قوه‌های مسلح تاجیکستان میتواند امنیت خود را در شرایط جهانی مرکب تامین نماید و به نسل‌های آینده یک دولت قوی و مستقل را به میراث گذارد. در ادامه چاره‌بینی شخصانی که در رشد و ثبات کشور سهمگذاری نموده ایستادند از طرف وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان با رتبه‌ها سرفراز گردانده شده برخی از افسران و سربازان و کارمندان اداره و مؤسسه‌ها برای حفظ مرز و بوم و سهم ارزنده گذاشتن در پیشرفت جامعه با افتخارنامه و سپاسنامه‌های رئیس ناحیه قدردانی گردیدند. برنامه فرهنگی هنرمندان ناحیه روشن انجام بخش منطقی چاره‌بینی گردید. در شهر باختر نیز بخشیده به روز ارتش ملی چاره‌بینی تنتنوی و با شکوه برگزار گردید. در همایش ایدانه مسئولین شهر، سابقه‌داران ساحه و سربازان و افسران اشتراک نمودند. ذکر گردید که قوه‌های مسلح کشور در سالهای صاحب استقلالی به یک نیروی توانا و با اعتماد حفظ دولتداری ملی تبدیل یافته جوانان دلیر و شجاع با حس بلند مسئولیت قرض فرزندی خود را ادا می‌نمایند. در قسمت دیگری چاره‌بینی به یک زمره سربازان و افسران برای خدمت صادقانه، انتظام نمونوی و سهم ارزنده در اجرای عهده‌داری‌های خدمتی، سپاسنامه‌ها و تحفه‌های خاطروی تقدیم کرده شد. این اقدام نشانه قدرشناسی، زحمت و جانیساری‌های محافظان وطن ارزیابی گردید. فرجام چاره‌بینی با برنامه رنگین فرهنگی ادامه یافته، سرود و ترانه‌های وطن‌دوستانه در وصف وطن و آراستن دسترخوان ایدانه خاطر اشتراکداران را بالیده ساخت. ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت ختلان تحت عنوان یک روزی سرباز در تئاتر گروه افسران و سربازان قسم‌های حربی منطقه باختر گارنیزون ختلان را با تماشای نمایش تئاتری جلب نمود. نمایشنامه با مضمون پرتاثیر اجتماعی مسئله مهم روز، پیشگیری جوانان از گرویدن به گروه‌های تروریستی و بالا بردن سطح معرفت را به میان می‌گذارد. در مرکز اثر سرنوشت دو جوان قرار دارد که در یک محیط تحصیل و بوای رسیدند، اما شرایط تربیه و محیط عائلوی آنها گوناگون است. اثر مقایسه روشن دو محیط عائلوی خوانده و ناخوانده را به طور هنرمندانه انعکاس نموده تاکید میکند که معرفت و تربیه درست در سرنوشت انسان نقشی حل کننده دارند. صحنه‌های تاثیربخش، بازی حرفه‌ای هنرمندان و پیام پرمحتوای نمایش به دل هر یک تماشابین راه یافت. سربازان و جوانان با کفگوبی‌های گرم و صمیمی از برنامه فرهنگی استقبال نموده اظهار داشتند که چنین چاره‌بینی‌ها در بلند برداشتن هوشیاری، زیرکی سیاسی، احساس بلند وطن‌دوستی و مسئولیت‌شناسی آنها تأثیر مثبت می‌رساند. ساکنان کلابشهر بوستانه جشن 33مین سالگرد تأسیس‌یابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان را در میدان صف‌آرایی قسم نظامی با اشتراک افسران و عسکران، کارمندان تشکیلات مؤسسه‌ها با حس افتخار از وطنداری و تحکیم مدافعی کشور در سطح بلند و خاطرمان استقبال نمودند.
ضمنی برآمدها ابراز داشتند که این روزی تاریخی رمز جسارت و مردانگی، صداقت بی‌پایان به وطن و نشانه پایداری دولتداری نوین تاجیکان میباشد. باعث افتخار و شرفمندی بزرگ خلق کشور است که با راهنمایی‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ارتش ملی از مرحله تشکل تا کمالات کسبی رسیده امروز به نیروی مقتدر، منظم و آماده باش تبدیل یافته است که رسالت خود را سربلندانه اجرا می نماید. ارتش ملی نه تنها ساختار نظامی بلکه مکتب بزرگی و تندرستی، خودشناسی ملی و تربیه جوانمردی است. در ادامه چاره‌بینی به یک زمره کارمندان ساحه‌های گوناگون، سابقه‌داران ساحه، افسران و عسکران با سپاسنامه‌های تأسیس نموده مقامات اجرایی قدرشناسی کرده شدند. برنامه رنگین هنرمندان و صنعتکاران شهر و آوازخوانان شناخته جمهوری که سراپا تجسمگر تاجیکستان، صلح و وحدت و افتخار از وطنداری بود، پیشنهاد تماشابینان سرشمار گردید. тантанаи ҷашнӣ ба муносибати рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар комендатураи сарҳадии қисми низомии қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон воқеъ дар маркази ноҳияи фархор хушу хотирмон баргузор шуд. зимни суханрониҳо гуфта шуд дар зарфи 33 соли фаъолияти артиши миллӣ ин ниҳоди мудофиавии ҷумҳурии тоҷикистон пурра бо биноҳои муосир, базаи моддию техникӣ, кадрҳои ихтисосманду содиқ ба ватану миллат ҳамин гардиданд. ин ҳама дастовардҳои ҳарбию низомӣ ва дигар бахшҳои муҳими давлат натиҷа ва самараи сиёсати созандаи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон арзёбӣ мегардад. дар идома ба хотири саҳмгузорӣ дар татбиқи босамари сиёсати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, тарбияи ҳарбӣ ва тандурустии ҷавонон, иҷрои саривақтии вазифаҳои пуршарафу масъулиятнок ва ба муносибати 33-юмин солгари таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳ чанде аз кормандони сохтори низомӣ ва дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва ифтихорномаҳо сарфароз гардонида шуданд. дар остонаи ҳамагуна ҷашнвораҳо барои хизматчиёни ҳарбӣ хонаи идона ороста мешавад ки ин тадбир боиси хушнудии онҳо мегардад. дар ин рӯз низ ба сарбозону афсарони қисми низомӣ воқеъ дар ноҳияи фархор дастархони идона бо таому шириниҳо ороста шуд. сокинони ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ солгарди рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи кишварро бо таҳияи чорабиниҳои сатҳи баланди идона ва ифтихор аз давлати соҳибистиқлол таҷлил намуданд. дар ибтидои чорабинии ҷашнӣ ки дар филармонияи мардумии ноҳия баргузор шуд, намоиши машқҳои тактикӣ ва дигар амалиётҳои ҳарбӣ аз ҷониби хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳия, дастаи ғолиби даври вилоятии озмуни ватанпарвар ва дигар иштирокчиёни фаъоли озмуни мазкур пешниҳод карда шуд. сипас идомаи чорабинӣ дар толори филармония бо пешниҳоди маърузаҳои пурмуҳтаво ҷараён ёфт. зимни баромад иштирокдорон доир ба таърихи давлатдории тоҷикон, марҳилаҳои гузаришу заминаҳои устувори қувваҳои мусаллаҳи мамлакат ва оромиву суботи пойдори кишвар бо ифтихор андешаронӣ карданд. дар идома як зумра афсарону сарбозон ва дигар фаъолони ноҳия барои хизмати содиқона ба ватан ва саҳм гузоштан дар ободониву пешрафти соҳаҳо бо сипоснома ва медали ҷашнӣ сарфароз гардонида шуданд. ҳамзамон баҳри фароғати иштирокдорон барномаи мукаммали фарҳангии ҳунармандони ноҳия ки аз бахшҳои ҷолиб ва шеъру таронаҳои ватандӯстона иборат буд, бо ширкати фаъолонаи наврасону ҷавонон дар фазои идона пешниҳод гардид. ҳамчунин ба ин муносибат дар қисми ҳарбии кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон низ чорабинии идона баргузор шуд. аснои баромад маърузачиён вобаста ба рушди инфрасохтори соҳа ва нақши артиши миллӣ ҳамчун сипари боэътимод дар ташаккули давлатдории миллӣ, ҳифзи марзи давлатӣ ва таъмини амнияту суботи сартосарӣ изҳори назар намуданд. ба ифтихори ин ҷашни фархунда сарбозону афсарони қисми ҳарбӣ бо сипоснома қадрдонӣ гардиданд. дар идома иштирокдорон аз вазъи хизматӣ ва шароити мусоиди будубоши сарбозон дида намуда, чунин имкониятҳои беҳтари фароҳам овардашударо дастоварди арзанда ва самараи неки истиқлоли давлатӣ арзёбӣ карданд. дар қисми ҳарбии отряди сарҳадии ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ низ ба истиқболи 33-юмин солгарди рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат чорабинии идона баргузор гардид. нахуст гурӯҳе аз занону модарон ва хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳия чун анъана баҳри аёдат ва шодбошии афсарону сарбозон бо дастовези идона ба қисми ҳарбӣ ташриф оварданд. ҳамзамон барои сарбозон хони идона ороста шуд. аснои мулоқоту дидорбинӣ ва суҳбати озоду самимӣ аз вазъи шароити хизматии сарбозон ошноӣ пайдо намуданд. иштирокчиёни чорабинии идона зимни боздид доир ба раванди корҳои сохтмонӣ ки баҳри боз ҳам беҳтарсозиву мукаммалгардонии инфрасохтори қисми ҳарбӣ ҷараён дорад шинос шуданд. дар идома дар саҳни қисми ҳарбӣ чорабинии ҷашнӣ баргузор шуд. бо пешниҳоди маърузаҳо баромадкунандагон аз пешрафту дастовардҳои 33 соли мавҷудияти артиши миллӣ ёдовар шуда, таҷлили ҳамасолаи ин ҷашни бошукӯҳу пурифтихорро
дар қаламрави мамлакат нишон аз соҳибихтиёрӣ ву мустақилият, озодӣ ву ҳаммаромӣ ва иттиҳодии мардуми кишвар унвон намуда, заминаи асосии ин дастовардҳоро дар пойдорӣ ву устувории қувваҳои мусаллаҳ ва хизмати содиқонаи афсарону сарбозони шуҷои ватан маънидод карданд. дар маросими қадршиносии мусобиқаи варзишии миёни дастаҳои сарбозон ки қаблан гузаронида ва ҷанббаст шуда буд, натиҷагирӣ гардида ғолибон бо медал ва сипоснома қадрдонӣ карда шуданд. ҳамчун рамзи эҳтиром ба садоқатмандии ҳомиёни ватан, афсарони қисми ҳарбӣ низ бо сипоснома сарфароз гардиданд. ба муносибати 33 солагии таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи кишвар дар яке аз қисмҳои ҳарбии ноҳияи 5 чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. дар ин ҷамъомади ҷашнӣ масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва афсарону сарбозон ширкат намуда, зимни баромади хеш аз таваҷҷӯҳи доимии сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба хизматчиёни ҳарбӣ изҳори хушнудӣ ва миннатдорӣ намуданд. зикр шуд ки хизматчиёни ҳарбию ҳайати шахсии ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳ дар тӯли 33 соли адои хизмат дар ҳамаи лаҳзаҳои душвор ҷасорату мардонагӣ ва садоқат ба савганди ҳарбиро нишон дода, барои ҳифзи сарзамин ва дастовардҳои истиқлолият, пойдории сулҳу субот ва сохти конститутсионӣ омодагиро барои ҳифзи ватан ва ҷони худро дар роҳи ватан нисор кардан тайёр буданашонро исбот намуданд. аз ин лиҳоз ҳар сол ҷавонони тоҷикистон бо азму иродаи қавӣ барои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ камари ҳиммат мебанданд, то ин ки содиқонаву софдилона рисолати ҷавонмардиашонро адо намоянд. дар идомаи чорабинӣ як қатор сарбозону афсарон баҳри содиқонаву софдилона пеш бурдани қарзи фарзандӣ ва иштироки фаъол намудан дар мусобиқаҳои варзишӣ аз ҷониби масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия бо тӯҳфа ва сипосномаву ифтихорномаҳо сарфароз гардонида шуданд. сипас ба муносибати таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи кишвар, хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва ҳунармандони аҳли фарҳанг барномаи рангини консертии омоданамудаи хешро пешниҳоди ҳозирин намуданд, ки саропо аз шеъру сурудҳои ватандӯстона буд ва писанди ҷамъомадагон гардид. дар толори қасди фарҳанги шаҳри норак бахшида ба 33 солагии рӯзи артиши миллӣ ҷамъомади бошукӯҳ доир гардид. дар чорабинӣ дар қатори кормандони бахшҳои мухталифи ҷомеа ҳамчунин афсарону сарбозон иштирок доштанд. ироа гардид ки дар низоми давлатдории муосир артиши миллӣ яке аз рукнҳои асосии пойдории давлат, таъмини амният ва ҳифзи манфиатҳои миллӣ ба шумор меравад. имрӯз дар арафаи 33 солагии таъсиси қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон артиши миллӣ ҳамчун ниҳоди пуриқтидор бо эътимод ва дорои мавқеи устувор дар ҷомеа муаррифӣ мегардад. дар қисмати дигари чорабинӣ нафароне ки дар рушди бахшҳои мухталифи ҷомеа, тарбия ва омода намудани насли ҷавони ҷомеа ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон нақши бориз гузоштанд, бо медалу ифтихорнома қадрдонӣ гардиданд. чорабинӣ бо барномаи фарҳангӣ иборат аз суруду таронаҳои таранумгари меҳандӯстӣ, истиқлолият ва садоқат ба ватану ватандорӣ пешниҳоди иштирокчиён гардонида шуд. дар кохи фарҳанги ба номи Олим Бобоеви шаҳри Панҷакент бо иштироки афсарону сарбозони қисмҳои ҳарбӣ, собиқадорон, намояндагони ташкилоту муассисаҳо ва ҷавонон бахшида ба 33-мин солгарди таъсиси қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид. дар ҷараёни чорабинӣ зикр гардид ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба нақши қувваҳои мусаллаҳ ҳамчун такягоҳи боэътимоди давлату миллат баҳои баланд медиҳанд. гуфта шуд ки қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурӣ ва ҷузъу томҳои низомии мамлакат бо дастгириву ғамхориҳои доимии давлату ҳукумати Тоҷикистон дар тӯли 33 сол ба низоми мукаммали ҳарбӣ ташаккул ёфтаанд. имрӯз артиши Тоҷикистон аз ҷиҳати омодагии ҷангӣ, таъминоти техникӣ ва моддӣ дар радифи нерӯҳои пуриқтидори минтақа қарор дорад. афсарону сарбозони қисмҳои ҳарбӣ бо интизоми намунавӣ, дониш ва малакаи касбӣ, инчунин рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ба ҳимояи ватани азиз, таъмини амнiyatu суботи ҷомеа ва шароити зиндагии осоиштаи мардум содиқона хизмат менамоянд. дар анҷоми ҷамъомади идона як гурӯҳ афсарону хизматчиёни комиссарияти ҳарбӣ, қисмҳои низомӣ ва иштирокчиёни барқарорсозии сохти конститутсионӣ бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр қадрдонӣ гардиданд. ҳамзамон барномаи фарҳангиву ҳунарии театркунонидашудаи ҳунармандони шаҳр ки саршор аз тараннуми меҳри ватан, сулҳу оромӣ ва ободии кишвар буд, манзури ҳозирин гардонида шуд.
яке аз санаҳои муҳим дар таърихи давлатдории навини тоҷикистони соҳиби истиқлол рӯзи таъсисёбии артиши миллӣ ки яке аз рукнҳои муҳимтарини давлатдорӣ ва сипари боэътимоди ватан мебошад дар шаҳри конибодом бо шукӯҳи хоса таҷлил гардид. 33-юми солгарди рӯзи артиши миллӣ дар ҳоли таҷлил карда мешавад ки сокинони мамлакат зери рӯҳбаландӣ ва таъссуротҳои бузурги паёми навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон қарор дошта ҷиҳати амалӣ намудани нишондодҳо ва ҳадафҳои асосии он ҷаҳду талош намуда истоданд. бо гузашти 33 сол аз таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳ қаноатмандона метавон гуфт ки маҳз бо шарофати сиёсати ояндасоз ва сарварии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷузъу таомҳои қувваҳои мусаллаҳ дар ин муддат ба сохтори муташаккил табдил ёфт. дар қисмати дигари чорабинӣ дар вазъияти тантанавӣ ба як зумра афсарону аскарони шуҷои ватан барои нишон додани ҷасорату мардонагӣ дар ҳифзи марзу буми тоҷикистон сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим шуданд. барномаи консертии аҳли фарҳанг ҳамоишро шукӯҳи тоза бахшид. ба ифтихори 33-солагии таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи ҷаббор расулов чорабинии тантанавӣ доир гардид. дар оғози чорабинӣ иштирокдорон аз таърих ва роҳи тайнамудии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ёдовар шуда изҳор намуданд ки 33 сол қабл замоне ки тоҷикистон дар ҷодии бунёди аркони давлатдорӣ мустақил қадамҳои аввалини худро мегузошт, бо талошҳои бевоситаи сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон артиши миллӣ ҳамчун яке аз рукнҳои муҳимтарини он таъсис дода шуд. ҳоло қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ба артиши тавоно ва замонавӣ табдил ёфта бо техникаи ҳарбии пурқувват, иншоот ва таълимгоҳҳои муҷаҳҳаз таъмин гардидааст. сокинони тоҷикистони соҳибистиқлол имрӯз аз он ифтихор доранд ки қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон манфиатҳои давлати соҳибистиқлоламонро сарбаландона ҳимоя менамоянд ва халқи шарифи кишвар таҳти ҳимояи ин нерӯи қудратманд ҳаёти хурраму осоишта доранд. боиси ифтихор аст ки хизматчиёни ҳарбии ҷузъу таомҳои қувваҳои мусаллаҳ ҳомиёни воқеии кишвар ва амнияти мардуманд ва ҳамчун нерӯи тавонои мудофиавӣ ташаккулу такомул ёфта халқу давлат ва марзу буми кишвар таҳти муҳофизати ҳушёрона ва зераконии онҳо қарор дорад. дар чорабинӣ ба як қатор хизматчиёни қувваҳои мусаллаҳ сипоснома ва тӯҳфаҳо тақдим карда шуд. ҷамъомади идонаро барномаи рангину пурмуҳтавои консертӣ бо иштироки аҳли ҳунару фарҳанги ноҳия шукӯҳи тоза бахшид. дар шаҳри Истаравшани Бостонӣ низ ҷашни 33-юмин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистонро дар вазъияти тантанавӣ таҷлил намуданд. зимни ҳамоиши васеъ таъкид гардид ки қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон яке аз дастовардҳои муҳимтарини даврони истиқлоли давлатӣ буда вазифаҳои муқаддасу пуршарафи дар назди онҳо гузошташударо вобаста ба ҳифзи амнияту оромии давлат ва ҷомеа, пойдории аркони давлатдорӣ сарбаландона иҷро карда истоданд. дар идомаи ҳамоиш як идда ашхоси ватандӯст ва афсарони хизматнишондода бо медалҳои ҷашнӣ, сипосномаву ифтихорномаҳо ва тӯҳфаҳои арзишманди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғду шаҳри Истаравшан қадрдонӣ гардиданд. дар фарҷоми чорабинии мазкур суруду таронаҳои дилангези бахши фарҳанги шаҳри Истаравшан анҷомбахши ҳамоишӣ бахшида ба рӯзи артиши миллӣ барпо шуда гардид. ҳамчунин дар доираи таҷлили рӯзи қувваҳои мусаллаҳ масъулин ба қисмҳои ҳарбӣ ташриф оварда мулоқоти судманд анҷом доданд ва ба ҳимоятгарони асили мамлакат бахшида ба ин санаи таърихӣ дастархони идона ороста шуд. бо нишони арзгузорӣ ба хизматҳои далерони ватан ва истиқбол аз солгарди рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи тоҷикистон дар қасри фарҳанги ноҳияи Спитамин чорабинӣ доир карда шуд, таъкид гардид ки маҳз бо талошу кӯшишҳои бевоситаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон давлат ва ҳукумати мамлакат аз оғози замони соҳибистиқлолӣ то имрӯз бо истифода аз тамоми захираву имкониятҳо ва бо дар назардошти вазъи мураккабу ҳассоси минтақа ва ҷаҳони муосир ҳамаи тадбирҳоро ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи омодабошии ҷангии қувваҳои мусаллаҳ ва иқтидори мудофиавии кишвар амалӣ карда истодааст. гуфта шуд ки ҳар сол дар рафти даъвати ҳарбӣ баҳри иҷрои рисолату қарзи фарзандӣ дар қатори дигар шаҳрвандони кишвар ҷавонони ноҳияи Спитамин фаъолнокӣ нишон дода ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат шомил мешаванд, ки аксари онҳо баъди хатми донишкадаҳо омӯзишгоҳҳои касби техникӣ ҳамчун соҳибтахассус дорои малакаи касбӣ шомил мешаванд ва хизмат дар артиши миллиро иҷрои рисолати худ медонанд.
дар чорабинӣ аҳли ҷомеаи ноҳияи Спитамин бо мақсади қадрдонӣ ҳавасмандии ҷавонон ва хизматчиёни ҳарбӣ, роҳбарон, афсарону сарбозони қисмҳои низомӣ сипоснома ва тӯҳфаҳои таъсисдодии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Спитамин тақдим карда шуд. дар қисмати фарҳангии чорабинӣ аз тарафи ҳунармандони бахши фарҳанги ноҳия барномаи рангини фарҳангӣ ватандӯстӣ шукргузорӣ аз сулҳу осоиштагӣ пешниҳоди ҳозирин гардонида шуд ки ба чорабинӣ шукӯҳ ва маънӣ бахшид. дар шаҳри Исфара 33-юми солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи кишварамонро дар фазои орому осудаи ватан ва бо рӯҳияи баланди ватандӯстиву ифтихор аз давлатдории мустақили миллӣ таҷлил намуданд. таъкид карда шуд ки бо гузашти 33 сол аз таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳ қаноатмандона метавон гуфт ки маҳз бо шарофати сиёсати ояндасоз ва талошҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар генерали артиш муҳтарам Эмомалираҳмон қувваҳои мусаллаҳ марҳила ба марҳила рушду такомул ёфта ба нерӯи бузурги мудофиавӣ ва сипари боэътимоди давлату миллат табдил ёфтааст. дар раванди чорабинӣ ба беҳтарин афсарону сарбозон ва фаъолон сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр супорида шуд. барномаи консертии аҳли фарҳанг ки аз суруду рақсҳои тараннумкунандаи ватани маҳбуб, сулҳу субот, ваҳдату якдигарфаҳмӣ ва истиқлолияти милливу давлатӣ иборат буд, ҳамоишро шукӯҳи тоза бахшид. ҳукумати мамлакат аз рӯзҳои нахустини ташкилёбии қувваҳои мусаллаҳ баҳри мустаҳкам намудани қобилияти мудофиавии кишвар, баландбардоштани сатҳи омодагии ҳарбӣ, беҳтар гардонидани шароитҳои моддиву техникӣ ва вазъи иҷтимоии хизматчиёни ҳарбӣ пайваста ғамхорӣ зоҳир менамояд. дар идома як қатор хизматчиёни ҳарбӣ, кормандони мақомот ва собиқадорон бо медалҳои ҷашнӣ ва ифтихорномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғду ноҳияи Деваштиҷ сарфароз гардиданд. инчунин баҳри болидахотирии аҳли Толор ва ба муносибати таъсисёбии артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби навозандагону сарояндагони бахши фарҳанги ноҳия барномаи рангини консертӣ омода ва пешкаши ҳозирин гардонида шуд. дар доираи баргузории рӯзи артиши миллӣ масъулини мақомоти маҳаллӣ ба қисмҳои ҳарбӣ ташриф оварда суҳбату вохӯриҳо анҷом доданд ва ба ин муносибат ба аҳли хизматчиёни ҳарбӣ дастархони идона ороста гардид. дар қасри фарҳанги ноҳияи айнӣ бахшида ба 33-юми солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинӣ бо шукӯҳи дона баргузор гардид. ҳамоиш бо садо додани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз ёфта, рӯҳияи ифтихору эҳтиром ва муқаддасоти миллӣ фазои Толорро фаро гирифт. зикр кард ки имрӯз артиши миллӣ ҳамчун сипари боэътимоди давлату миллат амнияти кишвар, суботи сиёсӣ ва осоиши ҷомеаро таъмин менамояд. дар баромадҳо махсус таъкид шуд ки бо роҳнамоии сиёсати хирадмандонаву ватандӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалираҳмон барои хизматчиёни ҳарбӣ шароити мусоиди хизмат муҳайё гарида, сарбозону афсарон бо ҳисси баланди масъулият ва садоқат бо сафганди ҳарбӣ ҳифзи марзу буми ватан вазифаи муқаддаси худ медонанд. дар фарҷоми ҳамоиш як қатор сарбозон, волидон ва собиқадорон бо сипосномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи айнӣ қадрдонӣ гариданд. қисмати фарҳангии чорабинӣ бо иҷрои суруду таронаҳои ватандӯстона хотири ҳозиринро шод гаронида, рӯҳияи ватандорӣ ва ифтихор аз давлатдории миллиро боз ҳам таҳким бахшид. ба муносибати 33-юмин солгарди рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор низ чорабинии идона барпо гардид. чорабинӣ бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр дар толори қасри фарҳанг барпо шуд. гуфта шуд ки ин рӯз на танҳо иди хизматчиёни ҳарбӣ, балки ҷашни тамоми мардуми кишвар ба ҳисоб меравад, зеро амният ва оромӣ барои ҳар як шаҳрванд арзишманд аст. дар қисмати фарҳангии чорабинӣ суруду таронаҳои рангини аҳли ҳунар пешкаши ҳозирин гардид. ҳамчунин масъулин дар рӯзи таҷлили таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи кишвар ба яке аз қисмҳои низомии шаҳри Ҳисор рафта сарбозону афсарони шуҷои ватанро бо ин ҷашни таърихӣ табрику муборакбод намуданд. воқеан ҳам рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи кишвар рамзи ватандӯстӣ, шуҷоат ва садоқат ба ватан мебошад. таъсиси артиши миллӣ яке аз дастовардҳои муҳими даврони истиқлолият ба шумор меравад. имрӯз қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ниҳоди боэътимод дар ҳифзи сулҳ ва амнияти кишвар нақши муҳим доранд. дар яке аз қисмҳои ҳарбии шаҳри ваҳдат бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр, кормандони касби кори гуногун ва сарбозону афсарон 33-солагии рӯзи артиши миллӣ хотирмон ҷашн гирифта шуд.
мас'улон иброз доштанд ки дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат бо дастгирӣ ва иқдому tashabbусҳои сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон, артиши ҷавони тоҷикистон давраҳои ташкилу фаъол намудани мақомоти ҳарбӣ, бунёди навъи қушунҳо, қисмҳои низомӣ, марҳилаҳои рушду камоли артиш, баланд бардоштани омодабошии ҷангиро аз сар гузаронида дар роҳи пурзуру мустаҳкам намудани иқтидори мудофиавии мамлакат қадамҳои устувор гузошта дар самти ҳимояи марзу буми тоҷикистон ба нерӯи бузургу қудратманд табдил ёфт. қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон тибқи меъёрҳои мавҷуда ниҳоди ҳарбии давлатӣ ва вазифадор дар ҳифзи тамомияти арзии мамлакат мебошад. сарбозону афсарони тоҷик бо ҳисси баланди масъулият ва садоқат ба савганди ҳарбӣ рисолати муқаддаси худ ҳифзи истиқлолият, тамомияти арзӣ ва амнияти давлату ҷомеаро бо сарбаландӣ иҷро менамоянд. гуфта шуд ки рӯзи қувваҳои мусаллаҳ на танҳо иди касбии хизматчиёни ҳарбӣ, ҳамчунин ҷашни тамоми мардуми ҷумҳурӣ мебошад. хизмат дар сафи артиш нишонаи ҷасорат, матонат, садоқат ба ватан ва эҳсоси баланди ватандӯстӣ мебошад. бахшида ба 33-солагии рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар марказ ва деҳоти ноҳияи файзобод чорабиниҳои ҳарбии ватандӯстона доир гардиданд. дар қисмати тантанавии ҷамъомади дона намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи файзобод, фаъолони ҷомеа, афсарону сарбозон ва падару модарони онҳо иштирок ва суханронӣ намуданд. таъкид гардид ки қувваҳои мусаллаҳи тоҷикистон зодаи даврони истиқлол ва яке аз дастовардҳои муҳимтарини он ба ҳисоб рафта аз рӯзҳои аввали таъсис вазифаҳои муқаддасу пуршараф, ҳимояи соҳибихтиёрии давлат, таъмин намудани сулҳу субот, ҳифзи амнияти давлат ва ҷомеа ба дӯши онҳо гузошта шуданд. дар идома афсарону сарбозон ва падару модарони онҳо инчунин варзишгароне ки дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ҷойҳои намоёнро ишғол намуданд, бо ифтихорномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи файзобод қадрдонӣ шуданд. бо такя ба таҷрибаи таърихӣ, сиёсати дурандешона ва фидокоронаи сарбозону афсарони далер метавон ба итминон гуфт ки қувваҳои мусаллаҳи тоҷикистон минбаъд низ рисолати муқаддас, ҳифзи ватан, миллат ва сулҳу суботи ҷомеаро бо сарбаландӣ иҷро хоҳанд кард. имрӯз дар маркази шаҳраки ғарм бахшида ба 33-солагии таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон барномаи омодакардаи афсарону сарбозони қисмҳои низомии ҳудуди ноҳияи рашт баргузор гардид ки дар он саршор аз ҳисси баланди ватандӯстӣ ва ифтихори миллӣ буд. дар ҷараёни барнома намоиши сафороӣ ва машқҳои ҳарбӣ пешниҳоди ҳозирин гардид. сарбозон бо маҳорату омодагии баланди ҷисмонӣ ҳунарнамоӣ намуда садоқати худро ба ватан ва савганди ҳарбӣ бори дигар собит сохтанд. дар толори кохи фарҳанги ноҳияи рашт ба шуда ба 33-юмин солгарди қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон чорабинӣ баргузор гардид. гуфта шуд ки пойдории давлат маҳз ба қудрату тавоноӣ ва таҳкими артиши миллӣ вобастагии зич дошта. хизматҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар бунёди қувваҳои мусаллаҳ ва дигар сохтору воҳидҳои ҳарбӣ хеле ҳам бузург мебошад. дар охир ҳунармандон бо барномаи фарҳангӣ хотири аҳли нишастро шод карданд. ҳамчунин имрӯз бахшида ба 33-солагии таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи рӯдакӣ дар қисми ҳарбии раёсати қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки сарбозону афсарон чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. иштирокчиён зикр доштанд ки дар замони соҳибистиқлолии мамлакат қувваҳои мусаллаҳ мустаҳкам гардида он ба яке аз сохтори нерӯманди муҳофизи ватан табдил ёфтааст. гуфта мешавад ки артиши миллӣ сипари боэътимод, кафили сулҳу субот ва таъминкунандаи амният аст. артиши миллӣ барои таҳкими ваҳдату созандагӣ ва озодии миллати тоҷик хизмат кардааст. артиши миллӣ дар тӯли 33 соли мавҷудияти хеш чун нерӯ ва қувваи бузурги муборизи низомӣ дар тинҷу оромии мамлакат хизмат мерасонад. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои мустаҳкам намудани қобилияти мудофиавии кишвар, баланд бардоштани сатҳи омодагии ҳарбӣ, беҳтар гардонидани шароитҳои моддию техникӣ ва вазъи иҷтимоии хизматчиёни ҳарбӣ пайваста ғамхорӣ менамояд. дар қисмати ҷавони тантанавӣ афсарону сарбозон ба иштирокчиён маҳорати ҳарбии хешро бо ҳаракатҳои низомӣ ба намоиш доданд. дар фазои тантанавӣ ба ҳомиёни ватан, сарбозон аз ҷониби масъулини ноҳияи рӯдакӣ бо ташкили дастархони идона ва барномаи мукаммали фарҳангӣ дар васфи ватан ва сулҳу субот аз тарафи шӯъбаи фарҳанг пешниҳод карда шуд.
در ناحیه رودکی بخشیده به 33 سالگی تأسیسیابی روز قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در یکی از قسمهای نظامی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان چورابینی ایدانه برگزار گردید. تاکید شد که امروز ارتش ملی تاجیکستان تحت راهبری سرفرمانده عالی قواهای مسلح پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با گذشت 33 سال تدریجاً استوار و قوی گردیده با متخصصان صاحب دانش و ملکه بلند کسبی و تکنیکی و تجهیزات معاصر تأمین می باشد. مردم تاجیکستان در سیمای ارتش ملی حامی و محافظ خود را دیده رو به بنیادکاری و سازندگی نهادند. ارتش ملی تکیهگاه اساسی دولت و سپر با اعتماد ملت بوده وطن عزیزمان را صادقانه محافظت می نماید. با ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ورزو بخشیده به 33 سالگی روز تأسیسیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در یکی از قسمهای حربی کشور چورابینی تنتنوی برگزار گردید. قبل از آغاز جمع آمد تنتنوی نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ورزو و مهمانان و جوانان با شرایط بود و باش افسران و سربازان این قسم حربی دیدن نمودند. اطلاع داده شد که قسم حربی دارای شرایط خوب خدمتی بود. در آن جوانان روحان و جسمان آب و تاب یافته تربیت می‌یابند. همزمان برای خدمتچیان قسم حربی مذکور خانه ایدانه تشکیل گردید. سیاست دوراندیشانه، توجه دائمی و وضع اجتماعی خدمتچیان حربی، بهتر نمودن شرایط زیست و خدمت و بلند برداشتن مقام افسر در جامعه از جمله عامل‌هایی میباشند که به تحکیم روحیه و تندرستی و صداقت و سوگند حربی مساعدت می‌نمایند. ضمن سخنرانی تاکید گردید که تأسیس قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان یکی از دستاوردهای مهم دوران صاحب استقلالی بوده. ارتش ملی همچون سپری با اعتماد دولت و ملت و حفظ امنیت و ثبات جامعه نقش کلیدی می‌بازد. تحکیم اقتدار مدافعی مملکت ثمره سیاست خردمندانه و دوربینانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به حساب می‌رود. در ادامه به مناسبت تجلیل سالگرد نوبتی ارتش ملی با اشتراک افسران و سربازان پرد حربی دایر کرده شده. همزمان و جوانان شجاع وطن که حالا در این قسم حربی سربلندانه خدمت دارند کتاب‌های بدیعی و اثرهای پیشوای ملت تحفه کرده شد. خدمت به وطن رسالت مقدس جوانمردی و پایه خودآگاهی و خودشناسی ملی. تحت این عنوان در شهر راغون دیدار و واخوری‌های نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر راغون، مسئولان گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان و رئیس سابقه‌دار شورای حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان با سربازان و خدمتچیان حربی صورت گرفت. در چورابینی حاضرین از دستگیری‌های پیشوای ملت سرفرمانده عالی قواهای مسلح کشور گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان در سمت تاریخ و تشکل قواهای مسلح کشور یادآور شدند. امروز ارتش ملی سپر استوار استقلالیت، کفیل امنیت کشور و افاده اراده قوی ملت تاجیک می باشد. در این روز از جانب حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر راغون و سربازان و افسران ادبیات بدیعی و پوبلیسیستی تحفه کرده شد. در قسم حربی با افتخار تجلیل سزاوار روز ارتش ملی در اساس نقشه چورابینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر راغون چورابینی‌های گوناگون حربی و تندرستی و فرهنگی و معرفتی برگزار گردیدند. ادامه اخبار. کشاورزان و خوجگیداران ناحیه خراسان با آغاز فصل بهار به موسم نوی کشت و کار آمادگی میگیرند. در این مرحله تکنیک و ماشینالات معاصر همچون نیروی پیشبرنده استحصالات نقش کلیدی داشته زمینه فراوانی و رشد استوار ساحه را تامین می‌نمایند. با فرا رسیدن فصل بهار و آغاز موسم نو کشت و کار تحت عنوان تکنیک مددرسان دهقان در ناحیه خراسان چورابینی مهم ساحوی برگزار گردید که در آن خواجگیداران و مکانیزاتوران تکنیک‌های کشاورزی خود را در نزد مسئولین و متخصصان ساحه معرفی و از سنجش گذرانیدند. به نظر متخصصان تامین سریع و با صفت کشت زراعت بخصوص پنبه‌دانه پیش از همه به آمادگی پره پایگاه تکنیکی وابستگی دارد. با تاکید مسئولین استفاده ثمرناک شرایط مساعد آب و زمین و مهنت صافدلانه دهقانان امکان داده است که سالهای اخیر در ناحیه نتیجه های نظررسی استحصالی به دست آورده شود.
در ناحیه طبق ترکیب کشت نقشه 4265 هکتار پنبه‌دانه کشت کرده می شود. دهقانان تیارند که این سال میدان آن را وسیع گردانند. با به دست آوردن فایده صاف خواجگی ها تدریجاً پایگاه تکنیکی خود را مستحکم نموده تکنیک‌های نو خریداری و موجوده را تعمیر و نوسازی می‌کنند. عین حال در ناحیه خراسان حدودی 500 تکنیکا و ماشین آلات کشاورزی موجود است که به گفته متخصصان این تعداد برای پیشبرد با ثمر کارهای صحرایی کفایه میباشد. ضمن بازدید و از نظرگذرانی تکنیکاها متخصصان جهت به مشکلی و در مهلت مقرر گردیده انجام کشت بهاری وابسته به اجرای سریوقتی بعض نقصانهای تکنیکی و مکانیزاتوران مصلحت‌های مفید دادند. زیرا تکنیکا امروز به یک مددرسان واقعی مرد دهقان تبدیل یافته زمینه فراوانی و رشد استوار ساحه کشاورزی را تامین می‌سازد. در ادامه به مکانیزاتوران و خواجگی‌های پیشقدم که در استحصال محصولات کشاورزی سهم ارزنده گذاشته‌اند از جانب مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی ناحیه خراسان افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی تقدیم گردید. ниҳолчинонӣ тадбире аз ташаббусҳои ватандӯстона ва иқдоме аз ободдониҳост ки баҳри таъмини фаровонии маҳсулоти мевагӣ ва сарсабзиву зебогии диёр замина фароҳам меорад. бо ин назардошт дар шаҳру ноҳияҳои кишвар мавсими шинонидани ниҳолони ороишиву сояафкан ва мевадиҳанда идома дорад. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. از جانب کارمندان وزارت رشد اقتصاد و سودا و تشکیلات و مؤسسه‌های زیرساختاری آن با مقصد سرسبز و خرم گردانیدن تدبیرهای سریوقتی اندیشیده می شود. تنها در یک روز معرکه نهالشینانی بیش از 1300 بخ نهال درختان سایه‌افکن و آرایشی و همیشه سبز در دهات سلطان آباد ناحیه رودکی شینانیده شد. این تدبیر در اساس برنامه دولتی عاید به کبودزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 که با مقصد بهداشت وضع اکولوژی جمهوری، پیشگیری تأثیر نامطلوب تغییریابی اقلیم و مهیا نمودن شرایط مساعد زیست اهالی قبول گردیده است عملی کرده می شود. برای وزارت رشد اقتصاد و سودا در دوام 3 سال شیناندن بیش از 18,000 درختان همیشه سبز پیش بینی گردیده است که سال 2025 بیش از 6,000 درختان همیشه سبز در حدود جماعت دهات سلطان آباد ناحیه رودکی و باغ غلبه شهر دوشنبه شیناندند و سال 2026 باشد این اقدام ادامه دارد. با استفاده از روزهای مساعد نهالشینانی در این موضوع ادامه می‌یابد. چون این اقدام در بلند برداشتن فرهنگ اکولوژی جامعه اهمیت خاصه داشته، حس مسئولیت شناسی و زیبایی پرستی ساکنان را نسبت به محیط زیست تقویت می‌بخشد. дар ноҳияи шаҳри нав маъракаи ниҳолшинонӣ бо маром идома дорад. сокинон ва намояндагони касбу кори гуногун дар ин маърака фаъолона иштирок намуда дар талу теппаҳои ҳудуди ноҳия ва дигар ҷойҳои вобасташуда ниҳолони гуногун шинониданд. дар баробари дигар намояндагони ташкилоту идораҳо коромандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилаи ноҳияи шаҳри нав низ баҳри сарсабзу хуррамгардонии ҳудуди ноҳия саҳми худро гузоштанд. дар ҷараёни ин иқдом садҳо ниҳоли дарахтони сояафкану мевадиҳанда шинонида шуд ки нашъунамои минбаъдаи ниҳолон аз ҷониби шахсони вобасташуда назорат карда мешавад. ба ҳолати имрӯза аз ҷониби ташкилоту муассисаҳои ноҳияи шаҳри нав дар ҳудуди ҷамоатҳои деҳот ва ноҳияи шаҳри нав шинонидаи ниҳолҳо ба 17,000 расонида шуда маърака давом дорад. бояд гуфт ки маъракаи имрӯза дар доираи барномаи кабудизоркунии муҳити зист амалӣ гардида қарор аст дар марҳилаҳои минбаъда низ чунин иқдомҳо идома ёбанд. بینندگان گرامی نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. با شما زندگی آباد و آسایش‌تر را تمنا داریم. سلامت باشید. سلام بینندگان گرامی، شما را با وضع هوای کشور برای پگاه 24 فوریه سال 2026 شناس می‌نماییم. متخصصان اگنتی آب و هواشناسی کشور اطلاع می‌دهند که در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییرآونده به بارش پیشگویی می‌شود. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 3-8 درجه خنک، روزانه 6-11 درجه گرم. در شرق ولایت شبانه 14-19 درجه خنک، روزانه 3 درجه خنک تا 2 درجه گرم می‌شود. در ولایت ختلان هوای تغییرآونده به بارش پیشگویی می‌شود. حرارت هوا در وادی شبانه 6-11 درجه،
روزانه 19-24 درجه گرم. در ناحیه دامنکوی شبانه 2-7 درجه، روزانه 13-18 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوای تغییرابنده به بارش پیشگویی می شود. حرارت هوا در وادی شبانه 2-7 درجه، روزانه 13-18 درجه گرم. در ناحیه کوی شبانه 5 درجه خنک، روزانه 2-7 درجه گرم می شود. در ناحیه توبه جمهوری هوای تغییرابنده به بارش پیشگویی می شود. حرارت هوا در وادی شبانه 4-9 درجه، روزانه 18-23 درجه گرم. در ناحیه کوی شبانه 3 درجه خنک تا 2 درجه گرم. در بعضی ناحیه‌ها تا 6-8 درجه خنک، روزانه 2-7 درجه گرم می شود. در شهر دوشنبه هوای تغییرابنده به بارش پیشگویی می شود. حرارت هوا در وادی شبانه 7-9 درجه، روزانه 21-23 درجه گرم می شود. بینندگان گرامی، در همه گونه وضع هوا به شما تعب خوش و بالیده را تمنا داریم. خیر، سلامت باشید.